Reka twongere tubasuhuze kandi tubahe ikaze bakunzi bacu ba Diprius TV. Twizere ko mumeze neza cyane mu bice byose muherereyemo bigiye bitandukanye. Tugeze muri wa mwanya tuba tuje kubagezaho amakuru ari breaking news barimo aragenda avugwa hirya no hino ku isi. Muhundire rero amakuru yacu tuyahere hano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Tugiye kurebera hamwe amakuru arimo araturuka ku mirongo y'urugamba mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru. Kuri ubu rero M23 yaciyemo kabiri Mwenga ndetse na Kamituga yototera ibifaro by'ingabo z'u Burundi. Byagenze gute? Dukurikire amakuru aturuka ku mirongo y'urugamba mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Haravuga ko ingabo za FCM 23 zamaze gusa n'izicamo kabiri imijyi ya Mwenga ndetse na Kamituga nyuma yo kwigarurira agace kari hagati yaje. Amakuru aturuka kuri Kivu y'Amajyepfo aremeza ko kuri uyu wa gatanu zimwe mu ngabo za FCM 23 zageze mu gace ka Kashaka, agace kari rwagati ya Mwenga ndetse na Kamituga. Abazi neza aka gace bagasobanura nk'agace kitegeye cyane Mwenga centre, ku buryo ukarimo bitamugora kujya muri uriya mujyi cyangwa mu yindi mijyi mito ya Kamituga ndetse na Fizi. Ngo kuri ubu rero AFCM 23 kwinjira muri Mwenga biyisaba gusa kwambuka umugezi wa Gashaka, agace gasanzwe ari amasangano yerekeza mu duce dutandukanye, dore ko karimo inzira y'amatungo yerekeza Igitutu n'indi ijya Kamituga. Amasoko cyangwa amakuru kandi aturuka muri kiriya gice M23 yafashe avuga ko ingabo za FCM 23 zageze kuri uyu wa gatanu Mwenga, hacamo agace ka Kabogoza n'umugezi ukagabanya na Mwenga setre witwa Erira. Urenze uyu mugezi kandi nibwo ushobora kugwa mu nzira igana Kamituga na Gitutu. Muri make aho FCM 23 yafashe ni ahantu h'ingenzi cyane, dore ko kariya gace kanaherereyemo umusozi witwa Kigogo uri hejuru abashobora kurasa mu mijyi wa Mwenge mu gihe waba ukoresheje imbunda z'imisadu. Usibye kuba ingabo za M23 zigenzura agace ka Kashaka, andi makuru avuga ko ikindi gice cy'izi ngabo cyamaze kugera muri centre ya Karambi iri mu birometero 5 uturutse mu majyaruguru ya Mwenga. FCM 23 kandi ikomeje kugira amajanja uriya mujyi mu gihe urimo ingabo ziganjemo iz'Abarundi ndetse n'ibifaro byazo. Kuba Kashaka yafashwe, ziriya ngabo zahise zijya mu ihurizo kuko kuva zava Mwenga zihungira Kamituga ari ikibazo gikomeye cyane kuba inyeshyamba za FCM 23 ziri muri kariya gace kandi biziha ububasha bwo kuba zakwinjira mu duce twa Kamitunga, Fizi, Kirembwe, Rurimbi, Byongo ndetse na Gitutu bakinjiramo nta kibazo na gito bafite, nta muntu uba akomakoma. Naho kandi tukiri hano ku makuru abarimo aragenda avugwa hano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, tubagezaho uko urugamba ruba rumeze hano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Kuri ubu rero General Foka Mike ararembye nyuma y'uko bamurashe mu kibuno. Amakuru agera mu bitangazamakuru byo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo birimo Radio Okapi bivuga ko umwe mu bazarendo bazwi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri teritwari ya Warungu witwa Albert Kahasha Muruhura uzwi cyane nka General Foka Mike yarashwe n'ingabo za M23 mu mirwano itari yoroshye muri Kirungutwe. Kuri ubu akaba arembye bikomeye cyane. Amakuru kandi aturuka ku rubuga rw'imirwano akomeza avuga ko General Foka Mike arembye nyuma yo kuraswa mu kibuno no mu mbavu. Foka Mike yari yavuze ko agomba kurira Noheli mu mijyi ya Bukavu amaze kwirukana M23 mu
bice byose irimo. We n'ingabo ze bazamutse bari kumwe n'ihuriro ry'ingabo za FARDC rigizwe n'ingabo z'u Burundi, Wazalendo, FDLR n'abandi bagombaga gutangira mu 23 ngo itinjira Mwenga, Shabunda no mu bindi bice. Mu mirwano yabaye ijoro n'amanywa hafi igihe kingana n'icyumweru, byarangiye mu 23 ibakubise bose inshuro, ndetse bikaba byaragaragaye ko mu 23 yagiye irasa bafite amapeta akomeye muri buri gikundi, itababariye abato bahitamo ukizwa n'amaguru. Kugeza ubu naho umujyi wa Mwenga na Kamituga byigarurijwe bikomeye n'ingabo za byugarijwe bikomeye n'ingabo za M23. Inkuru kandi y'iraswa rya Foka Mike yatumye Wazalendo bo muri Warungu Mwenga bari kuyabangira ingata bahunga berekeza mu mujyi wa Kamituga no mu mashyamba atandukanye kubera umuriro babonye Kirungutwe. Naho kandi General Foka Mike yahoze mu gisirikare cya RDC, yabaye umudepite ku rwego rw'igihugu n'intara ya Kivu y'Amajyepfo, ndetse akaba yarashinze umutwe wa Mai Mai Mudundu muri Warungu. Ngayo rero amakuru abagezweho hariya muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Reka rero natwe tubashimire bakunzi bacu ba Deep News TV, mukomeze mureba handitse ijambo subscribe kugira ngo nyine nemukajye mucikanwa n'aya makuru tuba twabateguriye kandi agezweho abarimo aragenda agarukwa mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Mukomeze mugire ibihe byiza kandi weekend ikomeze ibabere iy'umugisha.